Želim da vas pozdravim, dobroveče svima. Smatram da je danas ovo bio jedan značajan i veliki dan za Hrišćansko-adventističku crkvu u Makedoniji. Posvetili smo jednu lepu zgradu, jedan prelep dom u Kumanovu za bogosluženje, za okupljanje Božjeg naroda na tom mestu. I kada razmišljam o Kumanovu, ja ne želim samo o Kumanovu da mislim. Neverovatna je stvar šta je Bog učinio 2015. godine ovde u Makedoniji kada je pokrenuo par ljudi koji su doneli odluku da će raditi na osnivanju novih crkava, ali isto tako i obnovi onih starih u Makedoniji. I znate, kada su oni seli, ja znam, slušao sam Mihajla, tu je bio i jedan predstavnik iz Srbije, kada su videli koliko je to i novaca, znate, kad se jednom suočite s tim, vi kažete to prevazilazi crkvu ovde, crkva u Makedoniji je mala. Međutim, od 2015. godine napravljena je crkva u Štipu, Kočanima, Ohridu i evo danas imamo prelepu crkvu u Kumanovu i tu nećemo stati. Očekujemo novu zgradu u Velesu, tu se pregovara. I ako Bog da, danas je bila jedna neverovatna grupa, oni su meni onako obeležili dan, jedna grupa iz Krive Palanke. Ne znam, Mihajlo, je li bilo 15 ljudi? 10 do 15 ljudi. Mi smo ostali sa njima, molili se, to su sve neadventisti i grupa je veća, mislim, ovo je samo grupa koja je došla, znači grupa je mnogo veća, Dehran jako dobro radi sa njima, ja sam zahvalan Bogu, mi smo ostali, pomolili se, i pozvali taj narod da osnovimo tamo adventističku crkvu. I Bogu hvala za ovaj veliki blagoslov. Drugi veliki blagoslov je danas bio, znate, to je bilo dosta ljudi. Meni je mnogo značilo kada sam video da se peva i na makedonskom, i na romskom, i na srpskom, i na hrvatskom. I znate, lepo je, pa imate dva predstavnika. Cele bivše Jugoslavije danas u Kumanovu i Skoplju. Prelepo je. I kad se ujedinimo tako u pesmi, molitvi, to je nešto posebno. I treće što je značajno za mene, kada ja gledam kako se sazidala crkva u Kumanovu, pa to je stvarno Božji blagoslov. Znate, od Australije, preko Srbije, pa evo, ja hoću javno da zahvalim i bratu Mojzišu. Hrvatska je svoj novac odvojila za Makedoniju, iako Makedonija organizaciono ne pripada Hrvatskoj uniji. To je isključivo dar jedne bratske ljubavi. Da ne govorimo o Austriji, Nemačkoj i koliko je tu ljudi zaista bilo povezano oko jednog jedinog projekta i danas imamo jednu takvu zgradu. I hvala Bogu kada se ljudi ujedine i kada su spremni da daju i kada imaju viziju. Ja ću danas da pričam celog srca o jednom fenomenu za koji mislim da je veliki blagoslov koji se dešava na teritoriji naše Unije. Lepo imati crkve, lepo je obnavljati stare, graditi nove, ali vi sami znate i pastor Mojzeš je to jako lepo danas istakao, nema ništa bez ljudi. U našoj uniji se dešava da smo 2021. godine duplirali broj krštenja u odnosu na 2020. Ali ne samo da smo duplirali, nego od 2010. godine mi nismo imali taj broj krštenja. A možda čak i ranije, ja sam samo gledao 2010. Možda se to proteže i više u prošlost. I naravno vi postavite pitanje šta se to onda dešava da imamo jedan rast u krštenju. Ako mene pitate, krštenja nisu neminovno pokazatelj da je crkva uspešna. Crkva je uspešna kad postoji zajedništvo, kada postoji molitva, kada postoji jedan zdrav evangelizam koji se radi kontinuirano. Međutim, ono što je interesantno, ljudi, da preko 50% ovih krštenih ljudi su ljudi od 18 do 30 godina. To, kada sam pogledao tu statistiku i video tu analizu, je toliko osvojilo moje srce da sam ja odmah otišao, nisam otišao na kolena, nego sam onako lego, znate, kao David. I toliko sam zahvaljivao Bogu.
Jer danas se govori da crkva zapravo najviše gubi te mlade ljude u tom uzrastu. A dešava se nešto da mi krštavamo te ljude. I ne da ih krštavamo. Znate šta je zanimljivo? Ovo je fenomen koji je teško objasniti. Vidjet ćete kako ću zaključiti na kraju. Mislim, sva slava pripada Bogu. Ti mladi ljudi koji nisu kršteni se samo pojavljuju iz subote u subotu. Ne znam, ja sam bio u Podgorici, na primjer, pre nego što sam otišao za Ameriku, znači to je bilo pre nekih 2 meseca. I došao u crkvu i odjednom 2 mladića koji su čuli da ja dolazim. I dolaze kod mene i kažu, pastore Grujičiću, drago nam je da te vidimo. A prvi put u toj crkvi, i onda ja saznajem da su oni pratili sve moje propovedi, da iz mojih propovedi izvlače citate, neke moje misli i onda to stavljaju na Instagram i druge društvene mreže. Ili, pre neku subotu u Borči, ja sam nekada bio pastor u toj crkvi, koja sada možda ima 7-8 vernika, sa 35 spale na 7-8, i uglavnom je to crkva koja ima ljude od 60 plus. Znači, nema mlađeg od 60 godina u toj crkvi. I jedne subote dolaze 3 mladića i dolaze kod pastora Bibulovića, čuli ste se pastora Bibulovića, on je radi ovde u Makedoniji, ta 3 mladića onako dolaze i kažu, mi smo adventisti iz Borče. A pastor Bibulović njima kaže, slušajte, dečki, ja sam ovde adventista mnogo duže, ali vas ne poznajem. Ne, oni kažu, mi svetkujemo subotu. I došli smo da vas zamolimo da se molite za nas. Zašto? Zato što su roditelji uzeli Biblije i velike borbe koje imaju i bacili u smeće. Neke su čak zapalili. I oni kažu, mi ove subote postimo, jer želimo da jednog dana budemo adventisti. Imaju 16-17 godina. I meni dolazi pastor Bibulović, ja neću zaboraviti taj trenutak, dolazi kod mene u Uniju, u Beograd i kaže mi, Dragane, ja danas mogu da umrem. Bukvalno tim rečima kažem, pa brate, Bogdane, šta se dogodilo? On kaže, osetio sam da Bog možda čeka da mi i završimo život kako bi ovi mladi ljudi došli. Možda mi i smetamo njima. To su njegove reči, ja njega citiram. I to je, ovo što vam pričam, to su samo neke od pojava koje se dešavaju u našoj Uniji. I naravno, prvo pitanje koje ćemo večeras postaviti, zašto se ovo događa? Jer je ovo veliki blagoslov. Pre svega, mislim da je odgovor vrlo jednostavan. Korona je ljudi učinila da Bog podigne određene ljude koji su počeli da koriste YouTube, društvene mreže i da propovedaju silno o Bogu. Zoran Marcikić, Goran Nikolić, jeste ih slušali možda? Nemanja Boričić i jedan mladi čovek koga izuzetno cenim, Nemanja Jurišić. Ovu 4 bih izdvojio, ima tu još. Oni su napravili jednu neverovatnu strategiju, mislim, za Zorana, Gorana i Nemanju, oni imaju sličnu strategiju. Znate kako to izgleda? Oni održe predavanje i onda što urade? Svaki put, ako ste primetili, pred predavanje reklamiraju neku knjigu. I kažu da svako može tu knjigu da ima besplatno. I šta se sada dešava? Sve te knjige finansiraju ljudi koji to gledaju. Šalju donacije i kažu kupujte velike borbe, Biblije i šta se već reklamira. I ljudi su počeli da se javljaju ne samo iz Srbije, Hrvatske i ovih okolnih zemalja, nego čak i iz inostranstva. I onda šta se dešava? Kada Zoran, uzmemo njega za primjer, mada to radi Goran, znam da to radi i Nemanja, kada pošalje knjigu, on dobije njihovu adresu, ali tako? I Zoran je primetio, na primjer, da iz određenih mesta ljudi više naručuju nego iz drugih. Jedan samo primjer. Zoran je primetio da jedno 15 do 20 narudžbini sa različitih adresa dolazi iz mesta koje se zove Kisač. Kisač je jedno malo mesto blizu Novog Sada i mi tamo imamo jednu crkvu koja ima 3 vernika, ali bukvalno 3 vernika. I Zoran donese ideju i kaže ovako, dođe mu ideja.
hajde ja da kontaktiram sve ove ljude, da im kažem, ja ću u petak uveče biti u Kisaču i svako ko hoće može da dođe i da dobije knjigu na poklon i da sluša moje predavanje. I dolazi prvo veče, petak veče, i u toj našoj maloj crkvi, koja čak nema ni ljudi toalet, 18 prijatelja. Drugi put 28 prijatelja. I sada ide 25. Redovno, Zoran je prestao da drži predavanja, ali je pastor nastavio. I to se desilo u Šapcu, primjer radi. Zoran je mene poveo u Šabac, mi smo otišli, 2 mladića prvi put se susreću sa nama. Jedan među njima, znate, to su sad neverovatne priče, vi osetite da Bog radi. Jedan među njima je bio četnik, koji naravno ne voli adventiste. I kada je došao onako bradat, znate, izgleda baš kao četnik, on je Zoranu pisao da će ga rastrgnuti, da će ga raskomadati, da će mu uraditi to i to. Ali kada je počeo da sluša Zorana konstantno, on se čovek obratio i počeo da svetkuje subotu. Izašao iz tog nekog pravoslavnog odbora. Žena se pita s njim šta ti je. I on je došao te večeri da se upozna sa nama. U Kovačici isto, jedna grupa, mislim da je 8 od njih, 9, imali smo teološki simpozijum, Zoran i ja tamo. I jedan mladić onako izlazi, znate, to je isto prelepa crkva, hram, ali niko se tamo ne okuplja. I on se onako okreće i kaže, ovde će Bog napuniti crkvu. Vidite, ne adventista. I moram da kažem da ova strategija i ovo delovanje preko YouTube-a je nešto što je danas neminovno ako hoćemo da evangeliziramo. Ellen White je nekada zapisala i rekla da knjige treba da se dele kao lišće u jesen. Ali ja bih danas rekao za ovo doba, za 21. vek, danas treba da se propoveda preko interneta, kao lišće u jesen treba da imamo emisije. I da budemo toliko aktivni. I ovo nam pokazuje da se tu nalazi neki uspeh i da Bog koristi ove ljude. Znate šta je rezultat? Rezultat je da ovi mladi ljudi dolaze spremni. Kada vi sa njima proučavate, tačno je, oni treba da sazrevaju. Nije oni da su u potpunosti spremni i sve znaju u našoj crkvi. Nije to tačno. Oni ne znaju kako izgleda naše bogosluženje, ali je zanimljivo da znaju naše doktrine. I ti kada s njima pričaš, ti njih ne moraš mnogo da poučavaš o suboti, o, trojstvu, o svetinji, oni to već znaju. Njima je neophodan crkveni život. Druga stvar koja je jako bitna, ovi mladi ljudi kada dolaze u naše crkve ojačavaju naše mlade. Ja, na primjer, želim da zahvalim takvim mladim ljudima koji su itekako uticali na duhovno zdravlje i duhovnost moje starije ćerke. Znate, vi kao roditelji nekad pokušavate, ali vi ste roditelji. Ali kad imate vršnjake koji su oduševljeni, koji proučavaju Bibliju duboko, to utiče na našu decu koju odrastaju u crkvi. Moja Petra je počela da proučava Bibliju, znate, Jevrejima poslanicu, svetinju, traži od mene komentare, jer zna da kada dođe u društvu tih ljudi utorkom veče, oni se tad okupljaju, da će to biti tema. I ti mladi ljudi vode čak proučavanje. I moram da kažem da čak i teološki fakultet ima benefit od toga. Mihajlo je nedavno bio na prijemnom ispitu, imali smo pre neki dan prijemni ispit, primili smo 4 nova studenta, ovo je prvi rok, imamo i drugi rok u septembru. Evo, Mihajlo može da ispriča priču jednog mladića koji je ostavljan i od oca i majke, jer je počeo da svetkuje subotu, on se nedavno krstio, bistar, pametan mladić, produhovljen, koji je upisao teološki fakultet. I vi vidite u njemu da on dolazi na teološki fakultet zato što je pozvan, a ne zato što ne zna šta drugo da radi u životu. To je velika razlika. Još samo kratko da spomenem, mislim, mogu dugo da pričam o ovome, ali još samo kratko da spomenem rad koji Nemanja Jurišić. On ima potpuno drugačiju strategiju u odnosu na Zorana, Nemanju i Gorana. Nemanja Jurišić je na Viberu.
i nekom programu koji se zove Discord. Čuo sam da je to program za igrice, za gejmere. Nikada nisam bio tamo, ne znam kako izgleda, ali on tu okuplja mlade ljude. I to su grupe koje imaju preko 100 mladih ljudi. I oni su jako povezani. Sad su i mene ubacili u jednu od grupa, tako da ja vidim u čemu oni pišu. Uglavnom su to citati Ellen White, uglavnom su to naše knjige koje se izučavaju i onda oni međusobno komentarišu, čak imaju neke kvizove. Međutim, Nemanja, šta radi Nemanja? On je moderator, on vodi sve to i onda Nemanja u toku godine organizuje skupove, na primjer, na Zlatiboru. Imali smo 2 takva skupa do sada. I onda ovi mladi ljudi, negde 35 do 60 njih koji su neadventisti, dođu na Zlatibor, pozove se govornik koji je sa njima 3 dana i proučava se neka duboka teološka tema. Ja sam poslednji put bio sa njima na Zlatiboru, proučavali smo Jevrejima poslanicu i Evanđelje po Jovanu. I znate, ja ne mogu da vam objasnim, oni su u stanju satima da sede oko vas i da vam postavljaju teološka pitanja. Ja to u našim crkvama nisam doživeo, iskreno. Ostao sam s njima do 12:01 noću. Znate, ovako, ja sednem tu u klupa i onda oni onako okolo, mene, Nemanja Boričića, nas dvojice smo bili tamo zajedno, i to su pitanja i pitanja i pitanja. Prosto, mi odemo onu šetnju do spomenika gore na Zlatibor, vi nemate predah, uvek kako neko ode, drugi dođe sa nekim pitanjem. I osetite da su to probuđeni ljudi koji jako cene i vole Božju reč. Dragi moji, da ja zaokružim ovu priču i da zaključim. Zaključit ću jednim važnim citatom Ellen White, koji sam nedavno podelio i na misijskom odboru, zato što smatram da je on tako suštinski. Zapisala ga je 1892. godine, nakon velike krize kroz koju je prošla crkva, i ja mislim da je ona razumela šta je suština. Kaže ovako: obećanje o daru Božijeg duha je predmet koji crkva slabo razmatra. Ono ne ostavlja nikakav trag u životu ljudi, pa je rezultat očekivan. Duhovna suša, duhovna tama, duhovno propadanje i smrt. Nevažne teme zaokupljuju i život. Ali božanska sila koja je neophodna za rast i napredak crkve i koja bi, kada bismo je imali, donela sve ostale blagoslove, ona nedostaje. Iako nam je ponuđena u neograničenom izobilju. Sve dok se crkva zadovoljava malim, ona ne ispunjava uslove da od Boga primi veliko. I vidite, ovaj tekst možete da čitate kao kritiku pre svega. I ovaj tekst jeste kritika. Ja duboko verujem da sve ovo što sam vam ispričao nije to proizvod ljudskih sposobnosti, nego spremnosti da Duh Sveti, da se dopusti prostor, da Duh Sveti uradi svoj posao. I znate, ako želite da dopustite da Duh Sveti deluje u crkvi, onda nećete previše misliti o sebi, o svom komforu, je li tako? Nećete previše misliti o tome da li mi odgovara ili ne odgovara. Imate neki, znate, poziv da idete, da dopustite, da izađete iz zone komfora kako bi Duh Sveti učinio svoje. I zato Ellen White kaže da je prva kritika ta što je crkva zapostavila da proučava o sili kojoj nedostaje. I moram da kažem, ako pogledam istoriju hrišćanske crkve, pa čak i adventističke, mnogo puta smo mi zapostavili ovaj predmet zato što ga se bojimo. Jer kada Duh Sveti počne da deluje u našoj sredini, onda se dešava nešto neočekivano. Što više ti ne možeš da kontrolišeš. Nego on kontroliše stvari, a kada on kontroliše stvari, to prevazilazi ljudska očekivanja. Drugo, ona vrlo dobro kaže da je rezultat očekivan kada Duha Svetoga nema. To je duhovna suša, tama, propadanje i smrt. Jako lepo ovo poređa, ali se slažete? Znači, suša, osetite da smo u crkvi, ali da kao da ne postoji
ta neka duhovnost koja nas podiže, koja nas ujedinjuje, koja nas vodi ka nekom delovanju misijonskom, produhovljenom. I onda na kraju dolazimo do te smrti, ali je stalno opravdavamo nekim novim programima i pokušajima da nešto oživimo, ali bez Duha Svetoga. Crkva je jedna institucija poput mnogih drugih. I dovoljno je čitati dela apostolska da bismo to shvatili, je li tako? Treće, kritika je malo ironična od strane Ellen White i ona kaže da se crkva bavi nevažnim stvarima koje zaokupljuju um i život čoveka. I velika istina, kada ovaj predmet o Duhu Svetome zapostavimo, automatski crkva počne da se bavi tričavim i nebitnim stvarima. Znate, kada su jednom Martina Lutera pitali, u stvari jedna žena ga je pitala, pastore Martin, ko je to najveći greh kojim đavo iskušava čoveka? I sad znate, ova žena je očekivala da će on reći, požuda, ljubav prema novcu, srebroljublje, to je sve tačno. A on odgovara i kaže, najveći greh kojim đavo iskušava čoveka jeste da nebitne stvari stavi na prvo mesto, a one bitne stvari stavi na nebitno ili drugo mesto. I pogledajte život vaš. Znate, to je jedna duhovna borba koju vodimo. Svi mi, uključujući i mene. Đavo tako iskušava nas. I posljednje ona kaže da crkva želi da se zadovolji malim i da ne sanja o velikom. A ako pogledate nastanak naše crkve, naša crkva je nastala onda kada su ljudi poput mene i vas sanjali o velikim stvarima. Onda se nešto desi. Ali ne treba to da bude neko nerealno sanjaranje, to je onako realna vera u Boga koja zna da otvori Crveno more. I zato, dragi moji, šta je savez za sve nas danas? I ovim ćemo završiti. Hajde da prizivamo Duha Svetoga, bez koga nema rasta i napretka crkve, kaže Ellen White. Broj 2, hajde da u prisustvu Duha Svetoga dobijemo i sve ostale blagoslove, kaže Ellen White. Znate, kada Duh Sveti deluje, onda svi ostali blagoslovi dolaze. I broj 3, kada se to desi, Duh Sveti se pojavljuje u neograničenom izobilju, zato što Biblija kaže da Bog Duha Svetoga ne daje na meru. I 4, mislim da je vreme da i ova crkva traži veliko. I mislim da je vreme da duhovnu tamu, sušu i smrt zamenimo životom u izobilju. Amin.